Okay, nta kibazo, iyo minota wenda yihanganira nta kibazo. Nahageze ariko ntabwo ndi kukubona. Sawa ubwo ndagutegereje. Yego. Nabangu. Mbega inzara ajyanye maranye cyumweru. Bivuze ko mana ko akojo Aha! Sesibe. 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 ambaze kiwe. Imbwa. Uri iki kuri avoka y'imbwa? Urimbwa. Urimbwa kuko uri avoka y'imbwa. Akayimbwa se hanuka isi. Ubundi wanyana y'imbwa uzangenda bakugeza ryari? Ko hanutse rero urimbwa ngiye yahanutse. Ejo bundi waranize n'amafaranga yanjye yanyambuye uraniga ukoreye iwawe mu murima none avoka y'imbwa irahanutse. Yesi ngiyo uranira ko urimbwa nawe suriyo. Bose bona hageze se nahageze bose ndi kuhabona ntabwo kadupanga rero utegereze uraba ungezeho mu gihe kingana iki okay, nta kibazo, iyo minota wenda yihanganira nta kibazo. Reka nze nyihanganire ariko namwe ntimuze kuntinza bose. Sasa murakoze cyane. Kamutegereza ahangaha. Alala, kamutegereza ahangaha. Ndio uche munsi y'igiti. Tegereza ndebe. Halo. Unarambiwe ra? Okay, nta kibazo nuko inzara yari imeze nabi ariko nta kundi. Ako subuwe. Ana yanjye. Iki giti cyo nta kintu. Ndebe. Avoca. Igiti ntabwo ari nka kimwe Yezu Kristo yavumye cy'umutini cyo kirandamiye sha.
Mana iki giti giha umugisha. Halo? Oui boss. Eh. Nahageze ariko ntabwo ndi kukubona. Eh. Ese weho kucyubeshya? Okay, ngutegeze nko mu gihe kingana gite? Gare bigiye niriwe nirukanka imisozi ngutegereje. Yewana munda nta kintu kirimo pe. Yewana. Amara kabisa nuko ari marakatuye. Okay, ngeraho dore urabona ko amasaha yakuze. Ngeraho unkure kuri ahantu. Sawa ubwo ndagutegereje. Yego. Abangu. Okay. Bari mbaye minota 15 neza kuri abageze. Sawa. Igirwa nta kintu wafashe. Abosi baragwira pe. Abe nitanga ansanga. Mbega inzara. Ajyanye maranye cyumweru. Kora umubosi kwiriza ku muhanda koko. Ngo Imana ifashe anabona n'ikigori nubwo cyaba cyokeje. Ewa ajya gutanga icyacumi. Umva inzara yagukoresha amahoro. Ngo umubosi koko. Avoca y'imbwa imanutse ihiye baba we. Ukuntu umuntu wabivuze mana ko akojo. Bana shewe. Aha. Sesibe. Sesibe. Ambaze kiwe. Imbwa? Ejo muri ntwani tuvuga ko ndimbwa. Iyo avoka ihanutse ni iki? Iyo avoka ihanutse ni iki? Iyo avoka ihanutse ni iki? Uri iki? Uri iki? Wowe urambaze. Uri iki? Kuri iyo avoka y'imbwa ihanutse uri iki? Ejo bundi waranize uvuga ko ndimbwa. Uri iki? Uri iki? Uvuga ko ari wowe Imana. Uri iki kuri iyo avoka y'imbwa? Uri imbwa? Ndimbwa. Uri imbwa ko kuri iyo avoka y'imbwa. Avoka y'imbwa si hanuka isi. Ubundi wanyana y'imbwa uzangendaho kugeza ryari? Ngo hanutse rero uri imbwa ngiyo yahanutse. Ejo bundi waranize n'amafaranga yanjye yanyambuye uraniga ukoreye iwawe mu murima none avoka y'imbwa irahanutse. Yesi ngiyo urandira kuba uri imbwa nawe suri yo. Hoji. Wabona muginga ndaje nkwereke sha. Yoda ngeri bure ko nari kwasa. Sasa barwa Inyinya.
bagwa wigiti. Umva. Sati bari. Kamanza nkubwire. Banza numbe. Uri imbwa cyangwa umusega? Dimbwa. Ni umva dimbwa kira mu mbwa zifite discipline. Ubaye imbwa. Mbaye imbwa. Ntabwo uzongera kwitwa umusega. Ntabwo nzongera kwitwa umusega kuko sisete bero.